Dobro jutro, grade mili, opet smo ti svu noć pili. Prije 4 vijeka Sahat Kula u Podgorici zaklela se na vjernost gradu. Od 1667. godine drži čas istorije svakome ko skrene pogled ka njoj. Simbol života i neuništivosti, visoka čak 16 metara, izašla je ponosno na crtu neprijatelju u Drugom svjetskom ratu i ostala jedna od rijetkih netaknutih građevina u Titogradu. Tihi svjedok svega onoga što nosi dan i krije noć. Šta su joj sve priznali i šta je sve čula i vidjela, nikada nije nikome otkucala. Nije kucala ni onu nulu kada se divanilo i kasnilo kući. Svaki kamen, sagrađen u osmanskom stilu, ukrašen nekada satom iz Venecije, a danas novim iz Francuske, pamti sve ono što je Titograd bio i Podgorica postala. Podijeljena na 4 drvena podijuma, Sahat Kula, onako gorda, ispraća i dočekuje sve goste grada koji ona osmatra vjekovima. Sagradivši tadašnje vojno utvrđenje, a sada najljepši podgorički spomenik, Hadži Paša Osmanagić smjestio je trg Bećirbega Osmanagića na suprotnu stranu od zaborava. Pjesmom opjevana, čuvena Sahat Kula, kazaljkama nas podsjeća da vrijeme prolazi, ali i da je ipak nešto vječno poput nje.